e bara baba e bara mama kwe itenala njoli gango na ti a sangochi i ti lakuiso a kota liti a sangochi ni ake tonga so ake ngbere ye biri si gbegba so si aba tene ti mungo baboko na so si a on nandoti ayeti ngango na koroti be Afrika lina be makasui si asuma boko na gbeti meni mbeti so akina popotiro na ambene bumi so si asara kusala na gbeti leta pepe teneti mungo maboko na susi aona tikpale ngana la susi akpe na korochara si agana koroti be Afrika nga meni sangotini aki sango na ndoti teneti angachi a wanguru na sangoti angachi a wanguru ala akiara susi ake pika akete ndemboti meza wala tennis de table si alanga alekele meni kutaka pachala si a kapari atamula biani ginandokwachi Alliance française de Bangui akota aliti asangoti nira na fareke guna asangoni na molongoni sango na molongoni ikegwe ikezianga chi sangoti ginandoti meni kete mbela sosi gbe sosi aba tenechi a mosoroti beti sese si loke legeti ameni kusala sosi aketambula na mbeni andokwa na ndokwa chi doa kuzu fils sosi akina kodro komandati nana mambiri sosi akin a beni kota sese atukuka si azo awara kwa kana pekoni akina ndoni la si le mot mbeni kete mbela soti kai akusara kwe sosi akesaraka mangati so lo batulu atene mingi akusara sosi aketamula nandoti ndokwati kusara ti gingo mosoro ti beti sese ti doa kuzu fils aikengba ti so azuni atamula nandoti mama ndia ti ndokwa sosi aba tene ti a mosoroti beti sese ngana mbege lo batulu atene biani akusara sokwe asara ngurubia ainga tene na ndoni pepe ngana wando sosi akegoka titene agi a mosoroti beti sese ngurubia ainga la pe ake tamlango nandoti mama ndia sosi abatene ti so ira tene wala code minieti koroti be Afrika kainga kusara so ake titene amulege na ndokwaso titene lokiri na mbege ngurubia ba legeti ambichi tilo na kusala sokwesi akesara na legeti njia si kusala alimbi titene atambulaka gbegbe susi aba teneti a mosoroti beti sesi asumbechi na gbeni ake rufin benam bel tungu lakwe na legeti a sanguna ngati kodro ake biani lo sosi lo eke tongana wawango ti CAC sosi lo ke juti na koroti Libreville so ake Jean-Jacques de Mafout so ake meni wabe Afrika si lo ganga biani titene lo fa teretiro na biati kodro kota wafango miti Faustin Archange Touadéra titene lo wara ngana mbege tilo ake tongana nye si lo limbi titene lo sara kusala tilo tongana lembe na eriti koroti be Afrika ekezina na legetene alama sango sose lovunga na pekocho warango terchuro na biati kodo viri mbigatiba biati kodo matilani bigisara kwa na tona lembeti CAC na bagiti Union Africaine na Addis Abeba na tilango su akota zoti CAC amu mbeni kotambela so atombi fadeso na Libreville tona conseiller diplomatique wa mungo wango na loti diplomatie na tereti présidenti commission ti CAC ni la kombi ki monongi ti kodroti Centrafrique il faut aussi bi gambi wara marati tonso bi pays o tigati ba biati kodroti bi ti fatereti na lo ti fafidi kwaso a munambi et puis ti manga aussi tereti yanga ti lo wango ti so lo lingi ti munambi ti tembi sara na kusala so na legini ti mu yiri ti kodroti na nduzo kusasa kumbi yake kuta kwa mingi parce que titene modu titona wa mungo wango na lutenti diplomatie na kota zoti CAC titene lo lekerele geretia auso suku apedi tine acha kodroti si CAC kodro CAC so kana kodro balako nako donc londo na Rwanda, Burundi, RDC, Tchad, Congo
Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé, Ngana Kodroti, Centrafrique. Donc, à Kodrosu, il faut que Mouango, na président de la commission, qui tenait le salaire, qui tenait à Kodrosu, tout ça, à Douti, na Siriri, na Popotia, à la matière. Et puis, on a aussi dit, tu n'as pas mis Kodrosu, mon âme, mon doigt, mon premier Wango, na l'eau, ti fagere ti kwa so le limbi sa ti tene le kai na uso so petit na ti kodoso et puis ti sara aussi ti tene accordo ti Afrique centrale so a matéré na accordo ti mini région aussi parce que na ti Afrique région ke oku région ti Afrique centrale ke ti Afrique de l'Est ke ti Afrique de l'Ouest ke ti Afrique australe akeda et puis ti Afrique du Nord akeda donc kwa timbi ya ti tene bikimuna lo wango ti tene inaita ti kodo ti Nord ti Afrique imaterendoni ina kuita ti koroti est imaterendoni il y a ita ti koroti Afrique de l'Ouest imaterendoni Afrique australe nga aussi imaterendoni donc vraiment ngangu kwa ti mungo wango et puis wango somo ke muna akotazo akota biati kodro donc il faut biga aussi timbi biani aussi le muna binga aussi amena codé so comment bilingue dit ça atteindre là à bientôt koroso comment bilimiti mu wangoso ngana président du commission de telo sateneni sangola kwana ndokwati yanguchi bia aikinga lososi loke sara kusala na ireti sanduku ti nizati dunia mobimba gindo uru gwa si logonga biani ti tene lofa biani undingo ti kusala ti lososi lo sara na koroti be Afrika na gbiati kodro ngati kirisingira na gbiati kodro kota wa fangomiti Faustin Archange Touadéra ikizina na lege chitene alama asango nandoni apeko chungu osho chi kusala na kodro chi be Afrika loso leke tongana lembe chi sanduku nizachi dunia mobimba na be Afrika Guido Ruwanga awarabiri parata chi commandeur na maboko ti biachi kodro Faustin Archange Touadéra dali chi akpen bakusala solo sara na kodro chi be Afrika matanga na tamula biri na bage chi yangu chi bia na bele chi kubu chi biachi kodro ala saga na irichi alembe ngana ambeni adbenon biaso aduchi na ngoyini sanduku njati dunia mobimba efanala so amuma boko mingi na kodro chi be Afrika na lekrengo apialo ndende tenechi maingo tungana wachi dada tenechi manango mbechi tenechi lekrengo alege ngoma boko na tenechi seni nga na ambena pialo mingi so anbachi tene atambula na kodro chi be Afrika na chimungo tenechi lo pakara Guido Ruwanga a kirisingila mingi ndali chi lengo sungusu a pemba mingi na popo chi sanduku njati dunia mobimba gana kodro chi be Afrika na lege chi mungo maboko chi amolenge chi kodro si lo dabe chi lo sofa de tongana nike kiri nike nbala kwe tongana beni pemba lembe ndali chi maingo chi kodro chi be Afrika kozoni chi tene matanga ni a kondani bachi kodro amuna lumbeni matabisi so a lekreni nzoroko chi la aye chi akotara chi kodro chi be Afrika sango lakwe na daliboti be Afrika ke be sosi ke batene na ndoti ala sosi a wara aichi ngangu nga na ala sosi akpe korotala tenchi ngangu si ala si na koroti be Afrika si bere kapani amulege na loti su maboko na gbeti mbeni mbeti ngana amene bumbi sosi asara kusala na gbeti lita pepe chitene ala sara kusala na lege ti pialo so ayiri na tene ndoye timu maboko na la sosi a on na ya chi ngangu wala ala so akpe wala so ayingara na yiri ti a refugee ikizina na lege chitene ala ma asango na ndoni matanga ti sungo maboko na gbeti mbeti soke na popotu ndoko abeyo bia sosi aba teneti mungo maboko na zona ya ti eti ngangu ngana ameni bumbiso akina gbeti le tapepe DCA ngana WHH c'est matanga ni atambula ngagina hotel ubongi na legeti mungo maboko ti piano ndoye sosi loke mu maboko biani na ala sosi akina atikpale ngana ala sosi ake a réfugié wala ala sosi akpe tingangu aga akena kodroti be Afrika si ala kelango na yati a kodro komanda ti haute koto ti bamingi bangoro
ngana ti waka ngana ti vakaga na ti mbomu ngana ti ombomu projet Ndoye akina beti ministère mbi soit tene le projet Ndoye sous tutelle du ministère de l'action humanitaire donc quoi ce projet Ndoye qui sera na cha région so sifade di erenige leti ministre akiduchi nando cha kwa sola qui sera so nganganga ti ba est-ce que vraiment kwa sola sara so c'est à la bonne cha population sa population ni awara yeti maboko miso ti tene ala mai mangati bitena la na cha tene chimbige bango do tu gouvernement avec tene amulenge tu ko dokwe abona développement benisu akwamba na pekwape si tu fanala itene akusala so kwe aketambula na yati akodro kommandaso abumbiso se akesara de akusala so akabumbiso ke na beti leta pepe DCA nga na WAH teneti nze baluse na myombi. C'est bon? On peut aller? Sangola kwechi ngurubia aikinga gbeyo gbasosi akiba teneti mungo maboko na akete ando kwachi dengo bizo Hippolyte ngate si lojitibiri na lichimeni matanga so abalege chitene lumumbeni mbechi ngiza nara sosi awara koforo teneti pialo youth connect bangachi mungo maboko chindu kwachi puni de soki ndukwachi benduchi gigi se kapaso ajuchi ake bangachi bungoli chi ngurubia chitene abu maboko na akete andukwa chi dengo buze iwara sango sunga chi Marel Mukunji ngada Rodrigue Fitem akapati dingo buzi na kodo sisi tibi Afrika aike apingba kopo ti kusala susi amulegi na kotro ti tena mai sitonga su na legi ti kusala su atambula la susu amulegi na amasika su kwe ungotala bale oko na ukusu kwe ti tene ala wara a koforo titene ala sala na akusala tala titene ya ando kusala tala na nduzungasi ala muligi na amba tala amasika nga titene ala zambi na kusala na sisi amina kodenga na sisi titene ligi akotonga na ala kwe asala kusala titene ala ya iriti kodo sisi tibi Afrika na akina ligi niso si akoti ala susi agudati wara koforo tilo tisango na kusala lugudati fangati bechulo fangati bechimbe ke so par rapport na projet susi monté et déposé que concours biba que la partenaire a choisi ou bien titene a choisi à produire parce que donc en tant qu'entrepreneur à moi aussi mon ba meni il y a problème ou identifier many problèmes à ouest mon na solution donc on a identifié problème en outil qui sindi il va quelque soigner bata kobela identifier quelque soigner tension na proposition bata azo qui souffrir na tension si là sont liés d'attitude des projets na outil création d'unité de transformation du de César et ça passe grâce bi validé la son gars qui peut être des mines dans son monde il soit il dit que ça na baba beni te bona bon mais si tu il multiplier ni aider si tu il augmenter production ti biripe ça qui te mais là son ali qui tinza son mo maboko si waraso avec aider si tu augmenter production ti et il m'a embauché souci bana pe ko la ça ya ko pena chômage il moi la partie du netto ti chômage na ti kontroti merci mingi na partenaire soit dans bala ko ti mo maboko na peu plus centrafricain et il Congo mingi na bien ti koto na ministre ti petit et moyenne entreprise so bala ko ti soutenir un jeune entrepreneur ndati akusala su atambula su aimbilimbili tifa na amasikati kodo sisi tibi Afrika wa fadi su kodo sisi tibi Afrika na ligi ti mungo maboko ti andu kusala ti abindu si gigi aikifadi su na apia londende ti mu maboko na amasika Sangola kwe na daliboti be Afrika ake gbegbe susi aba teneti angachi ndara wala na nzoni ay susi ake tamla na korti be Afrika jina lauson Jerusalem si lujuti bere na litimeni bumbi susi bumbilo ngana la susi ake sara kusala nando kwa chiro wala arasunga kwe ake naliti bumbi chanati pikango amozoko na koroti be Afrika ngana awa mungo wangu swake metre Togo kapachi chimgo tereso amulege biani chitene lo gboto mechi awa pikango mozoko na legechi amini mozoko susi ala pika si iba biani ala na yachi mozoko chala
ala sara meni a shore a tene su mingi a ba tene ci a wali si lo boto mechala na doni i wara sango so ngbaci Alphonse Zuna ita nga na Alvin Bombari. Tingingo tereci geng baso loko batene ci ndara nga na aye ti kodrotie so ake yapaka Gina Lawson Rosalem Biri na ndo ci kusala tilo na ala so ke pika a mozoko loso loko buko kochazo na tribunal wala da timbanga gana la saka sara kusala nduru na gengbe ala kwe aduti na yati bumbiso ndani akititene agboto mechambina maseka o shososi asigi na mbini biaso akinjoni pepe biaso ake sara shoni teneti a terecha wali na kodrotie sosi gengbe ni a mayenga cha kota zu kodrochi tene a chisala aga gboto mechala sale ngititene a unda pardon na mama chala na maseka wali chitene ala kai mozokoso biaku sina bien dia bien avec Samodo Chala et lui on va pas dire convention voilà c'est il ça peut avoir actionné na biani et bien connaître que ça bien parce que il débordé là dans il touché Chala wali donc nous l'excuse na mami na itabu de wali et prochainement ça de bien avec cadré musique donc nous l'excuse na population. Lo solo kana liti bungbiti ala soka pika mozoko na kodriti Centrafrique pakara Armand Toaboy solo dusibiri na ti bungbiso lo ke gboto meti amasekaso ndaliti shoni mozoko so ala pika bungbiso i galaso parce que ambena iti musu sa pasna ti koroti à travers un ngambeti ya moningeti so ki sara il y a 2 ou 3 semaines un mois sans so ala muta la fadiat na ketinga mais a touché sensibilisation a touché bâti à cadre jusqu'à assinanousi gouvernement et l'ASSO UMC a semblé une proposition la ministère tutelle et avant bataille on a dit pourquoi UMC a mon parole après mais à mon ngiti et puis tu moi la conso il livrait après il faut ça minutes quoi tu font c'est-à-dire il mala il tentena il fanala njoni na shoni yeni sur la sara so il fanala inconvénient et ton a il a la preuve gombi ici il voit une solution ouais là c'est petite nique internet et il ça la proposition la ministère tutelle il à ça censure on doit bien surtout à gona yatika donc le ministère a yeta sur iri laso en tant que mamati na mon ngesu kwe ak na betimbi na les gars le mai apa le mamoun ngeni yeso pour soit la sala na la fin parce que na yani avec na mon formation c'est vrai à quel soit école mais formation du côté ti article ak ndek na mbeti soit la bokuma en monta ki ta formation ça de ministre na la wango aussi il na meki ti kwe imu wango na la. Donc, à partir de là, ce qu'on a on a pardon à la population, à la répéter. Parce que il y a des corruptions dia à Kata. Il se combi l'utiso, dia qui a Kata, puis tomber ça, il faut à la ligue n'a pas tombé Bendia. Donc, à l'anga, il faut la Bendia, qui tenait carrière à Boupana Ligue parce que le ministère tutelle est capable de tomber des décisions à la jouer encore à peine. Et à Biachala applique encore à peine. Mais là, Mamati, à Salanjoni, le Ténéga, bien entendu, saut UMC a proposé, il y a bien sur la scie, avec Mironi, et puis avec un monde qui moi là utilisé à la fin des autres, n'a pas sensibilisation. na ike gura asango chi a kwachi kodro na asango chi a kwachi kodro ibala susi akisara kwa na ndukwa chi ane si ala gunga da laso chi tene ala zi azende na ya chi andukwa chala lo sunga lo jifade na li chala akido susi lo ki wainda solo batere chi a mosoro chi ndokwani si ala la asara fade a kusala so chi zi azende chi zanduninga na seni iwara sango sunga chi Alphonse Zunaita Ngana José Kobu. Daliti kwati kodro so si biati kodro professeur Faustin Archange Toadera so le ke biati kodro ti be Afrika a zana sese kusala ni aketambla yeke ke tonga so ti tene aleke ayati gbata ayata gbavaka na sese ti be Afrika nga na akete kodro ti kusala ni aketambula yeke ketonso nga na yati nzonini na tapande laso na ndapreso na ngbonga mbasambala ti laposo lango baluse na use ti zechi ngusa kuse na use so ala so kwe akesara kusala na ndokwa so ira tene Agence nationale ti développement ti élevage wa ANDE
so akana ti gbava kamiambe ti gbata ti bongi alono tonga na zo oko na agbakuru chala na mamboko chala si sarango kusala ti tene ala zia zende kweso akana yati gbagbati N2 ti leke yati dani ti tena duti pendereton sosi zwalimbi ti duti na yani ti tene asara kusala ti mayingo ti kodroti be Afrika ndalini i unda tene na Dr. Tidjani Ibrahim so loke wainda imatene so lokirnani nai iwara terege laso na ti kuta kusala ti lekerongo sarangondo ti aga polele ngachala inga ke kusala so akuta zu ti kodro tondani ti tene zukoi aza terloda ngati kozo kapani lani itara ti sara kwa gena ende ti tene ifando isarandoni aga polele aga propre si sara kwa njoni si use kapani la so iga unji kwani et puis kikiri ti continuer kwani tongana ti so si akuta zu ti kodro unda nai kusala ti pekwa ko dutina Fédération nationale des éleveurs centrafricains FNEC so akanduru na tertige tona ti so si gbenok bia so unda na ilani ti tene na pekoti ayende igona FNEC et na pekoti FNEC ki continue ti sara kusala so tona ti so si itondani deja na ngangu so ko iza tertida isombi unda na ita ko imbi tene ala ga mingi ala ga azu so kana ayende ala so kana ministère ala so kana FNEC so ko sara kusala ti eta so iga ngati continue kwa so akikuta kusala la unda na iti tene sara akati tene imu kodroti yo kodroti na devant akati sara sindo aga polele akati sara si kodroti agona devant donc bi unda na ita ko titena la ga titene continue kusala so beni kwa chikorone ya kitiso si atambula nga na sendagi wala na Université de Bangui na dawa chi ndokwa chi fax kwa chikoroso amulege na ala susi ake manambiti na sindagi chitene ala gwe azinde wala afa akuta apere susi ajuchi na chindokwa chi fax si kapani amunga na lege chi balenga andokwa su chi lekere ndokwa so mbaga chi so biani meri matanga chi sigingo chi ala su si aiki awanganga ake jushi ande na yati ayinga so ago ake gande ake manira si kapani amulege na coordination susi abatene chi awa madangombe chi na sinagi chi tene ala lekere ando kwanika tene chi kota kapa chi matanga so eke zina lege tene ala ma asango nandoni lakwe na lege chi kwa chi kodro susi ake sarani na laposo chi yenga ako oko ala susi ake manambe chi na sindagi angwanga na piko pepe si ala gungada chi tene asara kwa chi kodro na ndo kwa chi fax kusala susi ala sara na ndapreso eke chi frango akuta apere susi ake na ya chi ndo kwa so si ambeninga agungada chi tene ala zi azende wala ala bale dawa chi ndo kwa chi fax ata susi ngweni aiketi awa jikongombe china alakena ngwichi ungo tere si ambeni awa jikongombe chininga aikeleke nga tere chala ti sarango use kapati gungona classe supérieure akanga ligina la pe chitene ala gwela ko chitene ala sara kwa ti opération kwa ti kodro na ya ti yinga akoko so si aikala ko gina laposo na pe ko ti so si londo na mbageti ISD soit que na ya ti fetuti lobai na mbaiki isoro titena iga na fax isa kwa tizi azende tenti ala kina meni kota matanga so ikena wanganga so doti sigi na lendi e kusala so isa laso ake legia ko na bangondo tibia chikodro ikomase na fage na amenando na ketaso tungana unjige ekego titinga datene isa kusala ni legia kotation bitena la angbati matanga ti sigingo ta wanganga soit que ande na lundi la iye fa de ti commencer nga parce que espace gala bazo wande ke ga anye iye fa de ti le kendoni quand même tener amu joni limoti kototie et que sia pere et sia sate comme iwa et que na moyen mingi après mais isa nga kina kete moyen so et que nani titene isara doso ilitida fade sam etiti peko ingati peko igati continue tangani bon ipa la so lango na ta campus kwa kigia wa manango besi et to so mitena na la et que na mboti évaluation asasi ala kwa amene aga amu mapoko na ya amene ke na poputa so
ala mu maboko na ye et puis ameni comme ala ngba ti préparer tete ala ba tia évaluation ala soit que na évaluation mais ala je na yi ti tene yinga ti peko ala kega et biti sanga a wa manango biti kwe a étudiant ti tene yinga soit ga ala ga nile ti fana de tene na laposo ti yenga so ke ga ala ke gola ko ti tene ala sara kwa ti zingo azinde so ay ke gina mbege ti ndo kwa ti cité 1 la ko na lege ti a sango ti kwa ti kodro ay ke nga bumbi ti ameni amasika sosi ala ke sara kusara biani na lege ti bangondo ti bia ti kodro kota wa fango meti Faustin Archange toi dira si biani teneti dalimoti be Afrika a gbube chara si ala gafade laso ti tene ala saranga kusala ti zingo azende wala ti balengoda ti lekerengo ndokwaso ti tene a juti biani ndokwaso si aiketongana wala tatara ti koroti be Afrika sineleke ti kusala so si ala sara iba ala mu maboko mingi ti le zi ameni azende ti ba amena yesu si abuba ti tene ala nga kue abu ameni amaboko tene ti maingo ti ndokwa ti dalimo ti be Afrika e kizna lege ti tene ala ma asango nandori mina monenge ti be Afrika ti njori be so yo kontrotsela be ko na be vulu ti kolinga na ti wali aga mbele ina ndapele so na konjongwa ti ndapele ti la posolango balus na usete ti kukuru ngusa kusena balus na omana so na kota dainda ti dalimo ti be Afrika dalenia ki ti tene la ba bemendo la bana na lecha la vento na si ando kwa service ti dalimo ti be Afrika ki tambula okonde beni amulegi na la ti tene ala zi azende na ya ti babani ga ti tene ala za Johnny ngo pupu na popoti awa kode kwa so akisa kusala dalimoti bi Afrika na legi ti akusa ti zingo zende ndende gana ti rokotongo zende so mu legi na la fadi na sarani na beko na legi ti pingba pialo so bi ti kodro ta wanda rat fa mbeti ti konde na tasina ti bi Afrika paka fosta constodera lugerni ti mu legi na mengi ti bi Afrika po so yo kodro tsala ndo so kwa ki dat tene la kwa na la posola sigina ko jo mot ndapele ti falango na le tsala ti zende ndende to so si kodro ti bi Afrika limiti na wara sabango tilo ti ando so irni bangila coquette na lechi akota ti kodronga na ti kodrowande lo sol le kergera ti kapa ti zingwa zende na ti dainda kota dainda ti dalimoti be Afrika lo ke fa bibetilo ingana yeso si apusa na mbrepre ti sa kpengba pusa la so yeso apusu iti gana dalimoti kodro ti bigalani gi so irimbitenti meni kusala na bigali bazo ayeke nzoni ti tene mi mu maboko na dalimo ti kodro ti mbi ye so asara si liga mbi commencé ti maboko na ni la iba aita ti so ayeke sara kusala ge ala yeke na ngoi ti tene ala sara entretien ape kusala ti ala yeke na ndö ti technique to ala ga ala yeke na ndö ti amachine na ye ndende na ala wara ngoi ti tene ala sara kusala ape na iba yeke nzoni i ga si limbi ti tene sara si ndo so ala sara kusala da aduti nzoni si ala peut ti wara meni pupu so aya nzoni si ala gbuli ti ala nzoni ti sara pembe kusala tënë ti kodro ti e yeke ngba encore na dalimo ti be Afrika tënë ti ayeke kozo da ti ila tonzwa ti ba be Afrika na kodro wande ayeke na lege ti tele so kusala mingi ti sarango na yeke da e na kota zo ti kusala ge tambula e bando aye mingi ti sarango na yeke da so responsabilité ti sodeka yeke da responsabilité ti enera yeke da so yeke bande tongana ti tene sara si ndo kusala ni awara place lo alimbi ti tene aita sara kusala nzoni awesi fade yeke bando so i peut ti gue encore ti maboko da ndeni aso mbi yeke na ni ayeke ti tene ita oko hinga yeke be Afrika yeke kodro ti e baba ti so ayeke na ndö kodro lo yeke tongana baba ti yanga da si tongana baba ti mo na yanga da alondo asara kusala si mo so mo menge ti lo mo duti mo sara ya kue ape asara nzoni ape donc mbela so yeke na ni centrafricain oko kodro ti hinga so lo yeke menge ti kodro lo doit ti mu maboko na kodro ti lo tene ya ti be ako si kodro na alimbi ti tene na ma yako na dona idapitala so mbini sungo mboko na bitimini buku wa kijande na tikete ngoi na popoti amasika songa na kuta dainda ti dalimo ti bi Afrika ti mule gina la ti tene la kue na la poso alaga ala tengbe na awa kudekwa ti kusala ti dalimo ti bi Afrika ti zizende ti sarsi kota dainda ti dalimo ti bi Afrika limbi ti tene ti la kue njoni tatara ti kodro ti bi Afrika Tujira kwati a kodro iba biani ya ki biati kodro kuta wa fango beti Faustin Archange toi dira
nga loko nga chilo kapala so na gara chi wango so na peko chilo nga iba ala so a ganga gbani na irichi ngurubia nga na ala so siya kesara kusala na legichi amini abu mindenene na irichiro a gufadiga ka chisara kusala chi kwa chi kodro na gara chi wangu so aikina chi bavaka mbrambra ekesina legitena ala ma asamu na ndoni na ngachi irigis benguli. Akota zo ngurubia agalaso lapososo gbani na garati wango bongi so aike mbeni garaso azo aike gada mingi mawani aike tiso ala aike lekere garani njoni pepe azende a ondoni asarasi ala aike warakpale na ndembe tingunjapa aike ndali nilasi akota zo ngurubia na lini biati kodro professeur Faustin Archange Touadéra agwena yanga tindapele ti lapososo timu maboko na ala sosi aike na yati gbavaka mbrambra na yati akusala ti zingwa zende nga na ti ba tonga na nye alingbi ti sara ti tene ngu a onjoni na yati adu ti pusu azende yongoro na yati garaso gbeyon gbia so abando na ndo ti kua ti kodro ayeke sara tënë na ndoni ile na ndo ti 7e senge pepe te ti 7e lani abapa si mingi na ngoi ti akpale so asindene na koroti amlenge ngutile yake ayeme tamusi en 7e faso changement ke ga changement ake gamini abai 7e na zukwa ti gamba 7e la yiti tenala to encore commencer ganzoni il faut la lekeni te ti na ambena ndo mingi na kake ti 7e na bai ti wango na bai ti ngaraba zendek mingi aussi na niveau ti marché ti wango vraiment non seulement à zendek mingi mais aiso era tena kiosque susi azwa doiti kaida su place kango itala keda ala zagi na nduti a caniveau e caniveau ni agungi ya boucher lege ti tene ngu awan ki apangu so apika yan langoso e bien asigi akuguna ya chada na tona ngu akite ya ti caniveau sa goya ti da akashona yi mingi so ke ganten ti kobela teneti ashona yeso alingi ti sarasi mlenge korwa na setere pepe na gango ti aussi biati korwa luti so akala so lo kando ti kwaso na lycée des rapides lycée so mbiko na nanga mbitida mais kozo ni ti tene yeso era tene gbagba ti tere ti lycée so ti tene bagigila so ke mbeni kota acte so biati korwa posé ndal ti azo ti manango mbeti na République centrafricaine na kwa na ke koya banduza bonzoni je pensais d'ici la rentrée le lycée des rapides à Kawarande Gbagba na terti la protulu ti gbia ti kodro lo tombela na wabe Afrika kwe ti mungbonga use tala ti zia zende na tere tala la so yeke na marché ti wango ti tene sara kua ti kodro mbiba population mingi a association akota azo ti kodro ti sara lango ki kue asigi ayeke nzoni mingi donc mbiba ke kua ti kodro akutana devant e mbi mu ngwe so ti tene mbi bara a centrafricain so kue na aketa kodoti na so na aketa vaka kwe sara koti kodro koti tene kodoti ya bona devant là ici na marché ti wango ba akete no so ba sara legitingo ay tene caniveau ti tene ngu onda mais azo sara kiosque na ndoni et ala biayi bi akanga dunia donc ngu a petit gwe na legi so si ngu na doiti botape ti gwe par exemple ti na Bali aketape donc tongu na petit gwa peso lo kiri ngo na ti quartier et tongu apika oso a quartier so ke kwe ngu amuni ba isa tonye ni la na ti kete ngwe ba de gouvernement na itati so kana dati kamoita la na ndori ba de ba na legi wa si petit kinala meni ndo sa na petit sara vous êtes là parce que ala iti wa ko petit dengoni la ki sara vous aimez yeni swala sala so akanga lege ti njoni tuti ti a Centrafricain kwe tiala na ti atanga zoni kwe akenzoni ala kanga betala azia a boutique sala so ti tena zi a salte so tongu apika kuna on agwati na bale olo ti tena agwa kumbida dutina ti quartier adungu ti sala bale na Centrafricain lomunga okongwe so ti sara tene na ndo ti akusala ti gbagba ti lycée d'état des rapides so angba ti lekereni leke wa famu meti e kwa ti famu meti ake so si ake fa lege na mpolingi ti kodro ti tene ala bata kodro ala kwa mu kodro na nduzu ala azu ti lege kodro ti kekeri kila mais e muzi ndo e kwa na ngangu mais ada ti
fango beti kwa il faut il lekeniti kana sécuriser azo sa amangisa gati manda beti tena la tutinatini bon depuis rapide babaka na terrain apeni là nous yanga penser ministre d'état d'éducation na tuti na gouvernement quoi apikali tikene et ça so agati tena à sécuriser asara sia mwangi amanda beti na legeni e ngangu kwa kimingi na rapide geti ceremony et moyanga ouais fade yekeke alinga kwa pasiti moto rakida mais kwati manti fango beti kwati beti na kodoti ake gangu kwa so ida sala parce que et qui formé batama wa fango beti tena falege na mangiti et na daninga kwa ya la baso datisa ta ikisa ni yekeke amena ndoni dana ke dapeta tena amena ndoni dana buba mais kete na kete ikisa ni kwa parce que maingoti contre la Guinée là e fana la so na pekoti so si ala sara kusala ti kodro kwawe biati kodro na azo ti teretulo agweda ti tambula ti ba garaso na sangoti a wanguru aiki ndukwa susi aba teneti pikango wala kete banga nanduti meza wala tennis de table si alekere kapani nandukwa ti Alliance Française de Bangui kapaso amulege na ala susi aiki na akpali wala handicapé ti tene ala sara kapaso teneti a ngati a wanguru ikizina alege tene na ma sango nanduni na moitié avril à Itawazin, à président de club. Là, na athlète à Sorombi, Titambi, Jutina, Liti, Bumbi, Ti Ligue. So, à Titana, Iga, Lani, Ligue, Ti Awazin, Tindemoti Menza à Edapé. Ils ont lancé ça aussi, Fadeso, et qui ça a promotionné, Fadeso, et qui dit Titana, la équipe. Si bureau exécutif sont bien alignés, ils développaient des motifs menza chawaza. Mais comme ton petit soir là, l'année des motifs menza chawaza est d'après. Dans ce sens, c'est ça ouais. Il fallait la bungo à raquette, il fallait la anziani, il bumbi à club ni tout, il entraînait là et nous avons autant à pokoni, il gatitena, il éprouvait là, il gatitena. Zala sa mandako na puputa ala so amanda ini njoni fade ala son benda alkawa kete matabisi en même temps à qui permettre titana des motines d'autres za chawaza agonatan tilaso à qui ngia cha walumbe so asinga na 15h à 11 maintenant son bitemfana là et qui préparait championnat avant titana championnat londo à Kinjoni à club so ils ont cessé à la ligne bititene à la sara mon boko sala à la ligne bititene à la manda gereti anzia tinde motimezani à la pemba awe si il démarrait championnat dani la lasso et kizala na yati mandakoso tiba awalini na kolini à la so aso bendawe si pas des sous okoko aki na article club a démarré na championnat. Baba na mama eba ake ginandoti a sangoti angachi a wanguru sose kozo kapati a sangoti nangachi kodro a kondani na fade eke gweda use kapati a sangoti eba use kapati a sangoti ni eke nga da pepe do eke nga gira doti a sangososi a sangoti a kondani ekire singila mingi na ala sokwe ayida chima a pekoti asangu nangachi kodo itenala ba njoni iseprenala lakui chi lasso ala on ayo pepe nangachi fale na kete ngwe ekikira nkoro chimno la sangu nangachi munzu franzi singira